тозаҳои тоҷикистону ҷаҳон аз студияи марказии радиои озодӣ тақдими шумо мешавад. ман Шалои Гулхоҷа ҳастам. дар хидмататон. дар барномаи имрӯз 2 сентябр ин мавзӯъҳоро дорем. интизори парвозҳои доимӣ буданд, аммо рӯйхати парвозҳои чартерӣ нашр шуд. мақомоти тоҷик мегӯянд то 15 сентябр боз 52 парвози ғайринақшавӣ аз Русия ба Душанбе сурат мегирад. муфаттишони ноҳияи айнӣ бовар надоранд ки як сокини ин минтақа худкушӣ кардааст. шавҳар ва зани аввал тафтиш мешаванд. ва раҳбари ҳизби социал-демократи Тоҷикистон сабаби таҳрими интихоботи президентӣ дар кишварро тавзеҳ медиҳад. хоҳанд 5% метиҳанд, нахоҳанд 0.5% метиҳанд. яъне комиссияҳои интихоботӣ ҳамаш дар дасти як ҳизби сиёсӣ аст. истодии муқобила бо бемории COVID-19 дар Тоҷикистон баргузории ҳама гуна маъракаи бахшида ба рӯзи истиқлол дар кишварро манъ кард. қарор дар ин бора имрӯз нашр шуд. дар изҳороти истод гуфта шудааст, ин кор бо ҳадафи пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии пандемия ва ҷилавгирӣ аз хуруҷи мавҷи дуввуми бемории сироятӣ мебошад. сайрогашти донаи сокинон дар боғҳои истироҳатӣ танҳо бо пӯшидани ниқоби тиббӣ ва риояи 2 метр фосилаи ҷисмонӣ иҷозат аст. имсол Тоҷикистон 29-умин солгарди истиқлолро таҷлил мекунад. ҳар сол мақомот ва сокинон ҷашни истиқлолро бо ташкили чорабиниҳои фарҳангиву сиёсӣ ва сайрогашт дар боғҳо ид мекарданд. бинандагони азиз, ҳоло дар бораи як ҳодисаи фоҷиабор дар як хонаводаи ноҳияи айнӣ ҳарф мезанем. ибтидои моҳи гузашта дар расонаҳо хабаре нашр шуд, ки гӯё як зане бар асоси рашк ва муноқишаи оилавӣ худро овехтааст. вале таҳқиқи мушикофонаи муфаттишони умури дохилии ноҳияи айнӣ ба ин хулоса омадааст, ки ин зан худкушӣ накарда буд. ӯро ба қатл расонда барои пинҳон намудани изи ҷиноят ба дор овехтанд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло дар студия бо мост. дуруд бар шумо. тафтишоти пешакӣ ҳоло ба куҷо расидааст ва сабаби аслии ин ҳодиса маълум шудааст ё не? бибинед, ин хонум ки вазорати умури дохилӣ аз вай Шукрона Ҳайдарова ном мебарад, зани дуввуми Сафиалло Раҳмонов будааст. ҳодиса дар ҳамон хонае рух додааст, ки мард бо ду ҳамсараш зиндагӣ мекард. наздикони Шукрона мегӯянд, бо вуҷуди он ки дар вақти хостгорӣ розигии хаттии зани аввал дар мавриди издивоҷи шавҳараш бо Шукрона пешниҳод шуда буд, вале ҳамчунон миёни онҳо рӯзи хуш набуд ва ҳамеша ҷангу кашокаш ҷараён мегирифт. тавре мо медонем, дар Тоҷикистон қонунгузорӣ дузанагиро иҷозат намедиҳад. пас чӣ гуна ин мард тавонистааст амали хилофи қонунро содир кунад? яъне мешавад гуфт ҷиноят аллакай аз ин пештар содир шудааст, не? бибинед, як корманди шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи айнӣ ба радиои озодӣ гуфт, ки тафтишоти пешакӣ идома дорад ва ҳоло додстонии ноҳия дар ин замина таҳқиқот бурда истодааст. вай гуфт, дар нисбати ду муттаҳам با دو بند قانون کشتار انسان و پنهان نمودن جنایت پرونده جنایی آغاز کرده است. اما این کارمند درباره آنکه این مرد دوزنه بود چیزی نگفت. در صحبت با ما پدر مرد متهم گفت که نظر خود را وابسته به این حادثه تنها در دادگاه بیان میکند. همین قدر حالا واضح است که شوهر در بازداشت و زن یکم او در آزادی قرار دارد. مفتشان به ما وعده دادند که در این باره معلومات بیشتر میدهند. тавре ба назар мерасад, солҳои охир қатли зану шавҳар ба дасти якдигар дар минтақаи Тоҷикистон зиёд шудааст. чаро ин масъала то рафт доғ мешавад, дар ҳоле ки Тоҷикистон бар зидди хушунат ҷазо таъин кардааст? بله دقیقاً. ببینید شالا متاسفانه بعضی از این حادثه ها در روز روشن و در پیش چشم مردم صورت میگیرد و بهانه چنین برخورد هم اساساً بی‌وفایی و رشک و مشکلات اجتماعی زندگی و جنجال خانوادگی گفته می شود. مبارزه با خشونت در عائله به قول کارشناسان از آن جهت مشکل است که خادمان حفظ حقوق بسیار وقت شکایت بر اساس ماجراهای عائلوی را جدی نمیگیرند. بر اساس اطلاعی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان طی 2 سال اخیر بیش از 10 حالت کشتار همسران با دست شوهران ثبت شده است. کشتار در تاجیکستان بر اساس ماده 104 کادکس جنایی بررسی می شود و این ماده از 8 تا 25 سال زندان را پیش بینی می کنند. ташаккур барои суҳбат. дар ҳамин ҳол таҳқиқе ки бо мусоидати кумитаи корбозанони Тоҷикистон ва созмонҳои байналмилалии 3 соли пеш анҷом шудааст нишон медиҳад, ки 97% мардон ва 72% занон ба ин назаранд, ки барои ҳифзи оила занҳо бояд ҳар гуна ҷабр ба ҷонашонро таҳаммул кунанд.
дар идомаи ахбори озодӣ раиси ҳизби социал-демократи тоҷикистон дар бораи сабаби худдории ин гурӯҳи сиёсӣ аз пешбарии номзад ба интихоботи президентии тоҷикистон тавзеҳот медиҳад. қабл аз он як огаҳӣ тақдим мешавад. раҳматулло зоиров, раиси ҳизби социал-демократи тоҷикистон, ки ҳафтаи пеш аз ширкат накарданаш дар интихоботи президентӣ хабар дод, ин корзори сиёсиро бо чанд далел таҳрим кард. ӯ гуфт сабаб нотавонии ӯ ва ҳизбаш нест. зоиров дар як суҳбати ихтисосӣ ба суолҳои Сарвинози Рӯҳулло ва Амриддин Олимов посух дод. бо чанд сабаб интихоботро таҳрим кардед, вале бисёриҳо мегӯянд ки шумо ба хотири ин ки наметавонистед имзои заруриро ҷамъоварӣ кунед ва барои ин маблағи кофӣ надоштед, аз ин хотир бо ин баҳона таҳрим кардед. вақте ки ман бо як бор мегӯям, мо агар имзоям ҷамъ кунем ва интихобот иштирок кунем, бо ҳамин хел мешад ки бо ҳизби социал-демократ оварда хоҳанд 5% метиҳанд, нахоҳанд 0.5% метиҳанд. яъне комиссияҳои интихоботӣ ҳамаш дар дасти як ҳизби сиёсӣ аст, як ҳокимияти иҷроӣ аст. ин як масъала. дуюмаш, худаш ҷамъ кардани имзо вақте ки дар конститутсия нишон доданд ки барои қайдгирии ҳизби сиёсӣ дастгирии нафт камтар 5% амал мекунад, яъне 250,000. вақте ки мо 50% аҳолия дар тоҷикистон надорем, лекин онҳо дар ҷамъкунии имзо иштирок карда наметавонанд, ин 5% 250,000 на 5%, зиёда аз 10% мегардад. дар бораи то чӣ ҳад пирӯз шудани чанд ҳизби дигаре ки аллакай номзад пешбарӣ карданд, чӣ пешгӯӣ карда метавонед? ягон ҳизб ягон имзо ҷамъ намекунад. имзоя ҳамаша агар ҷамъ кунад, ҳокимияти иҷроӣ ҷамъ мекунад, он варақаҳои имзо ҷамъкунӣ дар болос ҳичи нависта нашудааст, имзоҳо ҷамъ мешанд ва қисман тақсим мекунанд ки мана ин имзоҳо барои ин ҳизб, мана ин имзоҳо барои ин ҳизб. овоз диҳӣ ва натиҷаҳои интихобот ҳам худ ҳамин тавр мешад. вақте ки президент амалкунанда ё комиссия якҷоя бо комиссияи интихоботӣ бо як хулоса овардан, натиҷагирӣ кардан, иштирокчиёне ки иштирок кардан а 50% зиёд амал кардан, онҳо тақсим мекунанд. мана ин фоизаш барои президент, мана ин фоизаш барои дигар ҳизбҳои сиёсӣ. вобаста аз амалҳои субъективӣ ва ихтиёрдории субъективӣ ба онҳо тақсим мекунанд. ба ин физ мана ин фоиз, ба ин акун киро президент дӯст дорад, ман ина гуфта наметавонам. баъд аз ин изҳоротатон шумо аз ин корзори сиёсӣ берун мешавед ё нақшаҳои дигарам доред? дурусттараш гӯям ки нақшаҳои дигар дорам, лекин масъала дар он мебошад ки ҳатто мо дар шӯрои сиёсӣ ва дар анҷумани тоҷикистон, дар анҷумани ҳизби социал-демократӣ масъалаи ба истеъфо рафтани раисро ҳам мебинем. ин чӣ гуна раиси ҳизб да раиси ҳизб социал-демократ, ин қариб ки ҳар сафар мебинем ин масъаларо. ман бо як бор мегӯям ки мавзӯи ҳалкунанда ин мисол аъзоён ё ки мисол вакилони анҷуман ҳал мекунад, лекин дар бораи мисол аз раисгарии ҳизб рафтан ва дар бораи мисол дигар фаъолияти амал кардан, аз ҷумла фаъолияти мисол педагогӣ ё ки мисол фаъолияти гирифтем ки фақат илмӣ ё ки ман бисёр дӯст дорам боғбонӣ ва деҳқониро, акун нафақаам наздик шуда истодааст, ба нафақа мебароем, бо ин фаъолият, бо ин корҳо фаъолият. барои ман мансаб
از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست. صرف نظر از اون که یگانه حزب مخالف حکومت تاجیکستان از شرکت در کارزار انتخابات پرزیدنتی خودداری ورزید، 5 نفر از جمله رئیس جمهور امامعلی رحمان برای شرکت در آن نامزد پیشبری شدند. با وجود آنکه 4 نامزد پیشنهاد شده خود را به عنوان اپوزیسیون سازنده نام میبرند، تحلیلگران میگویند این احزاب از طرفداران سیاسی حکومت میباشند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیروز اعلام کرد برای آوردن شهروندان کشور از روسیه تا نیمه همین ماه باز 10 پروازهای چارتری صورت میگیرند. شرکت سامان ایر از 8 شهرهای روسیه مسافران را به دوشنبه انتقال میدهد. بعد آنکه در ماه مارت امسال با هدف پیشگیری از گسترش کووید 19 پروازهای معمولی بین دو کشور قطع شد، صدها تاجیکان در روسیه ماندند. اگر در صحن فرودگاه‌های روسیه مسافران زیادی تاجیک در جستجوی بلیط به سمت وطن هستند، 10 تن دیگر در تاجیکستان خواهش بازگشت به روسیه را دارند. اما به صورت عموم شکایت اصلی آنها گرانی نرخ بلیط هواپیماست. بیشتری ها امیدوار بودند از 1 سپتامبر پروازهای دومی شروع می شوند، اما مقامات تاجیک میگویند برای برقرار نمودن پروازهای منتظم منتظر دریافت اجازت روسیه هستند. در موضوع پروازها رو می‌آوریم به افریقا. در پایتخت نیگریا شهر ابوجا طربخانه و یا دقیق‌ترش رستوران باز شد که مشتریانش را به یاد پرواز در هواپیما میبرد. سفر و غذای هواپیما را یاد کردید؟ پس خوش آمدید به رستوران اوربان ایر که 2 هفته پیش در پایتخت نیگریا شهر ابوجا باز شد. در اینجا مشتریان می توانند به اصطلاح در سالن بیزنس کلاس جای گرفته از تماشای ابرهای مجازی که در دیوار نقاشی شده اند حلاوت برند. پیش خدمت هم راست از اتاق خلبان برای آنها غذا می آورد. صاحب این رستوران اوگو یانگ چند ماه و تخمینا 10 میلیون نیر نیگریا یا خود نزدیک 30,000 دلار آمریکا را مصرف نموده رستوران معمولی را به نسخه تالار هواپیما تبدیل کرد. همه این مشتریان خوشحالند. آنها احساس نو پیدا میکنند. ما هر سری چند وقت مثل هواپیما با بلندگو یک اعلان نشر میکنیم. من اینجا کاپیتان هواپیما هستم. رستوران 15 اوگوست باز شده به زودی محبوب مشتریان گشت. هر روز صدها نفر با نرخی نه چندان بلند هم غذا تناول میکنند و هم یاد سفرهای هوایی. اینجا خیلی خوب است، مثل اون که در هواپیمای بیزنس جت قرار دارم. خلاص هر کسی آرزوی پرواز میکند میتواند اینجا سلفی بگیرد و در شبکه‌های اجتماعی جای بدهد. همه باور میکنند. سر از ماه مارت نیگریا رفت و آمد بین المللی هوایی را منع کرده است. پیش بینی می شود که 5 سپتامبر راه‌های هوایی باز می شوند، ولی احتمال در وهله اول بسیاری ها از پرواز خودداری کنند، زیرا اثنای بازگشت هر مسافر مجبور خواهد بود از آزمایش کرونا ویروس گذرد. این آزمایشگران هم به نرخ بلیط هواپیما همراه کرده می شود. و بازیگری دسته استقلال دوشنبه سونی پنجشنبه با باشگاه فوتبال نوبهاری نمنگان ازبکستان شرطنامه به امضا رساند. در این باره دفتر مطبوعاتی باشگاه فوتبال استقلال خبر داده است. احسان پنجشنبه که سال تولدش 1999 می باشد 4 مرتبه قهرمان تاجیکستان گردیده، 3 بار جام ملی و 2 بار سوپر جام کشور را به دست آورده است. در هیئت دسته منتخب تاجیکستان او 19 بازی کرده. سال 2018 و همچون بهترین بازیگر قهرمان تاجیکستان اعتراف شده است. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته می شود. یادتان نرود از آنکه صبح فردا من همه شما را در نوید بامداد منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.